Phinde ngikubingelele mlaleli wami omuhle ekhaya ngithi sawubona unjani, ngabe uyaphila na? Mlaleli wami-ke, uma uqala ukuthi thasi noma uthi lungu la ekhaya, bengicela wenze njalo upresse lela button elibhale u-subscribe button ukuze ungeke uze uyisole, uyithole zivutha bhe zishisa amalangama, ube senhlanhleni lokuthi nje mekuthiwa upload kaMbeje Channel ube uqala oyitholayo indaba eshisa bhe. Ngaphandle-ke mlaleli wami kokungimoshela isikhathi, angihlali odabeni, iMbeje Channel eza nazo. I-IFP ishiye isicele esithusa abantu abaningi izolo. Icele i-MK yePhalamende ukuba idlulise umbuzo kumongameli wayo uMnumzane Jacob Zuma ukuthi kungani ngesikhathi esewupresident waseNingizimu Afrika wathatha imali engango-2.4 billion wamarandi wahamba wayonikela ngawo eSwatini esikhundleni sokuthi athathe leyo mali alenze uxhaso ezweni lakhe. Kuningi ayengakwenza, asize osomabhizinisi, akhele abantu abangenawo amakhaya. Bacela-ke ukuthi badluliselwe loyo mbuzo, cha bekucela izolo ePhalamende, bethuma i-MK ukuthi ayihambe iyobuza kumongameli wayo uMnumzane Jacob Zuma. Ilezo-ke mlaleli wami besikuphathele zona namhlanje. Ngiphinde futhi mlaleli wami ngicele uxhaso lakho, upresse u-subscribe button. Yabona nje lela button lela angeke likuqedele idatha lakho, ngeke lithathe imali yakho ebhange ukuthi nje upress uthi subscribe button. Kanti-ke mlaleli wami, uNkulunkulu usizwe eyisizayo, kuthiwa futhi umuntu ngabantu, kanti-ke nezandla ziyagezana. Mlaleli wami, ngicela ungigeze izandla nami ngikugeze izandla. Ngicele wenze njalo mlaleli wami, upresse u-subscribe button. Ungakhohlwa nokutshela umngane nomngane atshele umngani wakhe ukuthi iMbeje Channel isifikile, isibuyile, azikho ngeke uze uyithole mlaleli wami. Ngiyakucela-ke mlaleli wami ukuthi wenze njalo. Olwakho uxhaso lingaba intokozo kakhulu kwiMbeje Channel. Sengiqeda-ke sengivala ngithi mlaleli wami, ube nosuku oluhle, ube nemini enhle, engathi konke empilweni yakho kungahamba kahle, konke okuzamayo kungahamba kahle, abathakathi bangaboni lutho la kuwena. Ningaze-ke nikhale ngedatha lenu, balalele nithi ngilanda kakhulu. Ngicela ukuxolisa kuleyo ndawo ukuthi ngiyanithanda nje kuphela balandeli bami. Bengicela-ke nenze njalo, ningakhohlwa ukupressa lelo button elinebhele elizothi qing uma iMbeje Channel isi-uploadile yakhipha futhi enye ividiyo. Usale kahle-ke mlaleli wami ekhaya, ube nosuku oluhle.